ассалому алайкум шунавандагон ва бинандагони азизи радиои муҳоҷир ва мухлисони барномаи телефони боварӣ. пахши мустақим аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. чун ҳар вақта мо аҳли эҷоди барнома дар хизмати шумо азизон. ба мо занг занед, нависед, чӣ гуфтанию хоҳишу дархосте доред. мо интизори зангу паёмҳои шумо ҳастем. ҳамватанони азиз, ба барномаи имрӯзаи телефони боварӣ як нафар муҳоҷирзани тоҷик, Дилафрӯз Абдурашидова, зани танҳои муҳтоҷи кӯмаку дастгирӣ, бо писарчаи 12-солаашон Муҳибҷон ташриф оварданд. Дилафрӯз, хуш омадед ба барномаи мо. сипосгузорем барои боварӣ ва умед аз ин минбар. ҳамватанони азиз, пеш аз оне ки арзи дили ин модарро бишнавем, муроҷиати дигари бародаронро ба шумо иброз медорем. ба мо шаҳрванди Тоҷикистон Шарофиддин аз ғайб задани яке аз наздиконашон Мирзомурод Шарипов хабар доданд. Мирзомурод Шарипов санаи таваллудашон 29 августи соли 1989, соҳиби 2 фарзанд, аз шаҳри Норак. ҷои зисташон дар Москав наздикиҳои метрои Люблино. Мирзомурод дар давраи пандемияи навъи COVID-19 ба касалии рӯҳӣ гирифтор шуда будааст. субҳи 6 июл аз хона баромада то ба ҳол бар нагаштааст. аксу маълумотҳои дақиқро дар сомонаҳо баррасӣ мекунем. инак бармегардем сари мавзӯъ ва мушкилии меҳмони барномаи имрӯза. хуш, Дилафрӯз, акнун шумо метавонед оиди мушкилии садди роҳатон буда ҳарф бизанед. хуб мешуд агар сабаби ба Русия омаданатонро шарҳ медодед. ассалому алайкум. ман Дилафрӯз Абдурашидова, зодаи шаҳри Тоҷикистон. ман ҳамроҳии писарам Муҳибҷон 11 март ба Москва барои табобати писарам омадем, барои давом додани табобати писарам. чунки ман писарам соли 2017 як бор ҷарроҳӣ кардам. пас ин бо такрор шуд. амин касал ҷарроҳӣ кардаатон натиҷа надод. барои ҳамин, барои давом додани табобат ман 11 март Москва омадам. омадед ки табобатро идома диҳед. табобати писарамро давом диҳам. шумо ки ба хотири табобати писаратон ба Москав омадед, омаданатон ягон натиҷа дод? ба ягон беморхона муроҷиат карда тавонистед? не, аку омаданам монда 11 март ки омадем, касало, карантину ҳама чӣ ки сар шуд, мо дар хона шидем. амин ягон қариб 2.5 моҳ дар хона шидем. ҳеҷ ҷо ҳам набуромадем. ягон ҷо муроҷиат карда натонистам. ҳисоби касало дигар ягон ҷо муроҷиат карда натонистам. Дилафрӯз, чӣ мушкилие шуморо водор сохт ки ба студияи марказии радиои муҳоҷир ба ин барнома ташриф биёред? ман аку дигар ноумед шудам, чунки ман то ин вақта табобати писарма гирифта натонистам. ягон ҷо кор накардам, ҷои истиқомати доимиам надорам. маблағи дигар, маблағе ки мисол дар фарзандам ягон чивай ман надорам дигар. барои ҳамин 26 моҳи гузашта ман сафорат рафтам. мана дар рӯйхати рейсҳои чартерӣ гуфтам. ман ҳамаҷо мана рӯйхат гирифтам. мана фарзандам ҳардумона рӯйхат кардан гирифтан. гап задан ки телефон мекунем, шумоя ба ватан мебаранд. хоб ба ватан мебаранд. дина шодиона моро телефон карданд, дар тамос шудам. гуфтанд ки Дилафрӯз, шумо мерен ватан? ман ҳа гуфтам. гуфтанд ки хай хурсанд шудам. чӣ ба дигар ман надорам, инҷа умед макандам, дигар нест шароит ва наметонам дигар. ҳа гуфтам мерам, хурсандона мерам. баъд ҳамсуҳбат шудам. ман бояд имрӯз, ман ҳамин рӯз, рӯзи душанбе санаи 13 бояд ман рафта касаи 88 Домодедово бояд ман чипта мехаридам дар 2 кас.
این همین چی تقدیر من ای نوبراری کاره دین بچی من خودش 12 ایول ده 12 ساله پر را شد. مبارک شود زود روز. نرخ چیپته من نرخ چیپته پسرم هر دوش یک چند پولی شما را؟ 36 و 800 450 460 یورو گفتم. قریب 37,000. من ندارم خیلی شرایطی. 74,000. برگردم دوام. دیلافروز اگر مخفی نباشد شما نرخ چیپته را چقدر گمان کردید؟ من نرخم گمان نکردم. من فکر کردم این کمک ایمانه هم خیلی زنم من مثال مادرم فرزندم بیماره من فکر کردم این یاردم ایمانه هم خیلی برن خیلی من خیلی چرتری من گفتم گمان کردید که کمک برای بیمارانو هم خیلی برم من خیلی چرتریش من نفهمیدم که این خیلی قیمته مثال من ندارم خیلی شرایطی برگشتن به این مبلغ من نمیتونم. عموما دیلافروز اومدنتان یگان نتیجه نداد با سبب پاندمیه. نشد. هموطنان عزیز، محیب جان رو که در روبروی مادر میبینید 12 ساله هستند. از 6 سالگی درد ستون مهره عذاب میداد. چون معلوم گشت که محتاج به جراحی مقعد دارند و سال 2017 این جراحی را عملی کردند، لیک باز هم بی نتیجه. محیب جان را حالا هم درد سوزناک آرام نمیگذارد. دیلافروز از بی‌براری و بی نتیجه ماندن نقشه هایش ناامید گشته خواست به وطن برگردد. او را در روی خط سیر چرتیری جای کردند. خرسندی او دیر دوام نکرد. از شنیدن نرخ‌های چیپته شاکی شد. نرخ 2 چیپته به مبلغ 37,000 روسی. او باید در 74,000 چیپته می خرید. حال آنکه دیلافروز مبلغ 1 چیپته را ندارد. اینچنین از آمدگیشان به روسیه 11 مارس با سبب پاندمی تا حتی جای کار نکرده است. هموطنان عزیز، این بود 2 قصه تلخ در برنامه تلفنی باوری. قضاوت از شماست. نسبت حیات یکدیگر بی تفاوت نباشد. عزیزان، هموطنان ارجمند. هموطنان عزیز، بسیاری از مخلصان ما با سبب‌های گوناگون سری وقت نمی‌توانند خواهش و درخواست خود را به ما ابراز دارند. به این خاطر به سهمتان میرسانیم که ناوابسته از این برنامه وقتش محدود بوده شما میتوانید به تلفن باوری 8926 853 1268 با من مطلوب سلیم زاده در تماس بوده خواهش و درخواست خود را بررسی نمایید. تنصیحاتی و خانه آبادی شما آرزوی همیشگی ماست. ما را در سامانه و رسانه ها پیگیری کنید.